Kgotso weso, ke dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso eo ho yona re tsepameng hodimo ha metheho ya yona. Re ntse re tadima, re lekola mantswe, ditheme ao ka bona e leng thuto e ikemetseng. Mme ha jwale re tlo tadima lentswe nnete, leo ho thwe nnete e ka ba ho bitswang fact, e leng nnete e sa fetolweng. Hape nnete e ka ba nnete ka moelelo wa nnete, na nnete ke nnete ho ya ka mang. Hape re tlo sheba lentswe intellectually, di-intellectually. Hape re tla sheba lentswe university, e le setsi seo thuto e phahameng e fanwang teng. Hape re tla sheba matla, power, matla ao Foucault a buang ka ona. E le re tlo tla re sheba nnete, re sheba matla, re sheba di-intellectually, barutehi, dibadibadi, ditsebi. Jwale re nto sheba university. Taba ena ke tadima ka leihlo la Bert Olivier. Ho hlaloswa ho thwe ke distinguished professor, mme ke bua taba ya hae. Na nnete ke nnete ka tiyo di-university nakong e ya performity. Performity ke concept ya setjhaba e bakang phetoho. Jwale potso re na nnete ke nnete ka tiyo di-university nakong e ya performity e methwang ka discourse ya mmuso wa bureaucracy le koporasi. Ha re bua ka koporasi, ho bua ka mokgatlo wa setjhaba o kenyang setjhaba indastering le dipolotiking ka ho laola setjhaba tshebetsong ya sona, e leng hona ho thweng ke corporatism, eo e ntseng e kenella ho ya pele. Na nnete ke nnete ka tiyo di-university nakong e ya performity e methwang ka discourse ya mmuso wa bureaucracy le koporasi eo e ntseng e kenella ho ya pele. Na ho lokela ho be jwalo? Na ho a lokela ho be jwalo? Jwale mona ho tadingwa nnete. Na e lokela ho qahamisa bohle ditsebe dipakeng tsa yona le discourse, yona nnete le matla, mme ho tadingwe monahano wa Foucault le Lacan, Jacques Lacan. Ho shebuwe monahano wa Michel Foucault le Jacques Lacan ya dikamano mabapi le potso ena ka boemo ba di-university kajeno, mme ka ho toba tikolohong ena ya rona. Na di-university ke ditsi tsa ho ithuta ka bolokolohi moo di-intellectually, dibadibadi di lokolohileng, kapa boemo bo teng bo teng bo hanela tikoloho e lebeletsweng? Na di-university ke ditsi tsa ho ithuta ka bolokolohi moo di-intellectually, dibadibadi di lokolohileng, kapa boemo bo teng bo hanela tokoloho e lebelletsweng? Concept, jwalo ka se re ile ra bua ka concept di-video tse fetileng ya Foucault, mme ke kopa ke mo bitse Foucault tle re tsebe ho utlwana hantle. Rona ka Sesotho re tla bitsa ditlhaku tseno kaofela. Concept ya Foucault
ya matla kapa tsebo, nnete, ho bewa leihlo le panopticism le sebadibadi se qollehileng, e leng specific intellectual, esita le concept ya Lacan ya discourse tse nne, di tadingwa ka teko ya ho hlahloba se renang, e leng de facto, diyunivesithing kgahlanong le tshwanelo, e leng de jure, ya tsona, e le hothwe concept ya Foucault ya matla kapa tsebo kapa nnete le ho bewa leihlo le panopticism le sebadibadi se qollehileng, ho thweng ke specific intellectual, esita le concept ya Lacan ya di-discourse tse nne, di a tadingwa ka teko ya ho hlahloba se renang kgahlanong le tshwanelo ya tsona. Jwale mona ho qetellwa ka ho isa hloohong kgutlo 4 ya Heidegger. Mona hape ho tlo qetellwa ka ho isa hloohong ho bitswang kgutlo 4, fourfold, ya Heidegger, e le mokolokotwane wa boitshwaro bo lebelletsweng bathong. E le re tla sheba dintlha tsane tse tsebo, matla, nnete, specific intellectual, e leng sebadibadi se qollehileng. Hape ho tla shebwa discourse tse nne tsa Lacan, re ile ra bua ka tsona, se re di tseba. Hape jwale ho tla ho tadingwa na ho lebelletswe motho a itshware ka tsela efeng, ho isitswe hloohong taba ya Heidegger, e le mokolokotwane boitshwaro bo lebelletsweng. Hona ho bolela taba tsane tseo re tlo tla re di bontsha ke boemo bo teng bo sa lebellwang fela bo etsahalang university. Jwale ho itokolla boemong bo, ho shebwa mona mo buang ka Heidegger ka mekolokotwane ya hae ka kgutlo 4 eo a tlileng ka yona. Jwale ha re qotsa mantswe, ho thwe ba nka hloletse dilemo tse 20 ka bodutu ka ho leka ho fetola system ka hare. Taba ena e buwa ke motho a bitswang Leonard Cohen. Jwale re a botsa re na ho a makatsa hore tronko ka dinako, e leng chronologies, mosebetsi wa dikgoka, botsamaisi ba yona ba ho nyarela, surveillance, le ngodiso, ditsebi tsa moetlo tsa yona tseo di tswelang pele, le ho atisa mosebetsi wa baahlodi, di fetohe tsela ya sejwalejwale ya ho ahlola. Dipolelo, e leng epigraphs, ena e tse ka hodimo, di duma jwalo ka ho akgela molangwana, e leng adumbration, ka se tobileng barutehi le dibadibadi, academics le di-intellectuals. Mantswe ana ha a tshwane ka moelelo ha re bua ka barutehi le ha re bua ka dibadibadi. Bao ha jwale ba imeditsweng le ho qhela bureaucracy, e le hore ba imeditswe hape ba boetse ka nqena ba qhela bureaucracy, e leng puso ena ya taolo ka melawana ya mosebetsi, boikarabello, maemo, dikamano tse hlokang botho di-university tikolohong ena ya rona ena e Afrika e Borwa. Hara tse tadingweng ke kahlolo ya bodutu ya lerotho le ho ba mahlomoleng a hlollang, ka Senyesemane ho thwe ke boredom of the grey dull desert of ennui, tseo ba bang ba lekang ho di qoba molemong wa bona, esita le molemong wa baithuti ba bona. Kierkegaard
o bontshitse a re bodutu bo kopane le tlhokahalo ya ho botlosa ka ho fetofetola e leng ho bitswang rotation method. Jwalo ka re tseba selemo sena kapa nako e itseng o leme poone e hlahlamang, ho tholeme mabele, jwalo o dilo fetola dijalo. Ke seo Cathcart a reng ha re phela re lokela re dule re fetola dintho. O bontshitse a re bodutu bo kopane le tlhokahalo ya ho botlosa ka ho fetola e leng hona re itseng ke rotation method. Tsela ya ho phehella ho fumana monate kapa botle ho pheleng ha motho e leng ho bitswang aesthetic novelty to one's life. Empa mosebetsi o nkilwe ke industry ya boithabiso kajeno. Le ho bodutu bane bo motho a lokelang ho iketsetsa bona le ho botlosa mosafeleng, a dula a fetola bodutu bo ha bo lokela ke motho a iketsetsang bona ka ho botlosa. Industry ya boithabiso e leng ya entertainment ke yona e nkileng seo motho ana lokela ho iketsetsa tsona kajeno. Ke batho ba fokolang haholo ba ikgakanyetsang televishene kapa phone, smartphone ho tlosa bodutu. Empa bokapitale e leng capitalism bo ikeme ka lepaketla ho tlosa batho bodutu ka dipapadi, maponapona, diketsahalo tseo kaofela di hlokang tjhelete ho di boha. Taba e reng setjhaba sa bophatlalatsi e leng Society of the Spectacles ya Julia Kristeva ke mong wa batho bana ba hothweng ke di-post-structuralists ba sebedisang logic ya tse pedi, ena le ena, both ho rarahana. Taba e reng setjhaba sa bophatlalatsi le Society of the Spectacles ya Julia Kristeva ya latela motho a bitsang di-board e amana le mmokotaba wa se tshohlwang videong ena, e leng ho sebedisa matla power yane e Foucault a buang ka yona. Baruteli di badibadi tse di-university ka mosebetsi haholoholo lefapheng la thuto e tibileng ya batho e leng critical humanities le science ya batho social sciences di betla basebetsi ba kamoso ba kgodiso ya moruo ka moo Efani a bolelang. Ba lokelang ho phela le ho tibisa maikutlo malebana le democracy le boikarabello, hape ba hananang le matla a monate o shwashwaphanyang o otlang pelong ka bodutu ba bureaucracy. Matla a mofuta ona di-university e leng sebaka sa ho kwetlisa a fumanwa hona teng, mme Foucault a botswang dipotso ho Truth and Power. O na le buka kapa taba tsa hae, o na le moo di hlahang ho thwe ke Truth and Power. O re ho sa tsotelle boemo bo tlisitseng tlokotsi e leng crisis kajeno ha se maobane, ho shebilwe maemo a bokoloni a renang di-university a bokapitale ho tloha ka selemo sa 1970 ka nako ya boitsebiso ba boitseko ba baithuti bo qadileng bo ileng ba qala ka 1968 ho tloha ka 1970 athe boitseko bona ne hlile bo qaile pejana ka 1968, mme mona re a qotsa ho thwe se bitswang tlokotsi ya di-university se seke sa tolokwa ile fela ha matla, empa se nkwe le katiso le ho fophella ditholwana tsa matla moo dibadibadi di kgobokaneng teng le ho feta teng, di kgobokane hape bile di feta teng mono le ba kae ko bolela ke tseleng moo di matlana fophelletswe teng, mme ba
tshwasetswa le ho kenella thutong, mme ba itshwaetsa le ho kenella thutong. Ra e pheta ho thwe se bitswang tlokotsi ya di-university se ke sa tolokwa e le fela ho fela ha matla, empa se nkwe e le katiso le ho fophella ditholwana tsa matla ho dibadibadi moo di kgobokaneng teng le moo di fetang teng, mme ba itshwaetsa le ho kenella thutong. Ba itshwaetsa le ho kenella thutong bona ka bona matla a bureaucracy, ke bona batho bana ba barutehi ba ntseng ba itshwaetsa matla ana ho fapana hore ba itokolle ho tswa ho ona. Monahano wa hae o hodima ha dibadibadi tse fapaneng oo a o ntshitseng interview dipotsong moo a ho bua ka truth and power. Ha thatoloha ka dibadibadi tse fapaneng tse akaretsang le tse qollehileng, universal le specific, o leba ho boemo ba dipolotiki tsa saense ka nna e ntse e etsa morero wa yona wa mathomo. Ra hopola re ile ra bua ka na ho qaduwe kae ka lebaka le akaretsang le ho le hong ho akaretsang tse ngata le ho tse ngata tse akaretsang ho le hong ha ba ha fihla le mane mo ileng wa bua ka hypothetical scientific method, e leng ona o latelwang jwale hore na ona mokgwa o re tshwere hona nna e hlile ntse le ho re ntse re le hodima ona kapa hona le matla o se re a sebeletsa. Dipotso tse tliswang ke monahano ona ho di akaretsa ka mantswe a mabedi. Foucault o re ke matla le tsebo, e le mane mare mola mo re yang university re ntse re fophellwa ka matla a industry, ebile rona ka bo rona re ntse re tshwaetsana thwena re fetisetsana ho imong, e leng moo a re jwale o akaretsa taba tsena ka matla le tsebo. Matla le tsebo e leng power and knowledge. O tswela pele ka hore sengolwa sa hae se bitswang Madness and Civilization o se ngotse ka hlohong a kentse mantswe a wa mabedi, mme e ne e le taba ho ya ka moo a neng a nahana ka teng, e hokaneng le science ya psychiatry, dipolotiki le economy tse hokahanang le matla le tsebo, mme di ka utlwiswa ka ho hlaka ho feta science ya physics le ya chemistry, se ileng sa tshikgunya lekgetlong lena moriana e leng medicine sengolweng se bitswang The Birth of the Clinic, ke sa hae hape na Foucault. Ka mabaka ana bongodi ba hae bo ne bo seke ba kgahla dibadibadi tse latelang Marxist intellectuals naheng ya Fora, tse neng di shebane le bothata bo qobellehang ba saense. Di ne di iswa hlohong ke ditsi tse phahameng fela di kgohletse ka hara kutlwisiso ya moetlo, mme di hana ho amohela dipotso tse hodima ditholwana tsa matla, e leng power effects, le psychiatry le medicine. Maikutlo a hae o a ntshitse ka ho tla ha baithuti ba bang ba neng ba ipelaetsa ka 1968 ho tlisa monahano o ka phehwang kgang ho wa ho tloha mothating o mong wa dipolotiki ho ya o mong ka nako eo, ho ya ho nako ya moraorao e leng post-modernity. Dipotso tseo a di botsitseng tse neng di amana le boemo bo tse ileng tsa mo fa sebete sa ho di botsa ho ya ho ile lekgetlong lena a lebisa ho ditholwana kapa ditlwaelo tsa tjhankana. Dipotsong tseo a di botsitseng ke tse kang ya theory ya neheletsano ya nalane ntle le ho e fetola, e leng theory of historical discontinuity, yeo ka phoso ho ya ka Foucault ho thweng ke ya hae. Sena se ile sa mo kgothonya hore a fuputse ho neng ho na le bopaki leng ho hanana le nalane e neheletswanwang ka thello ka mekgahlelo ya tswelopele eo ka thweng ke smooth continuous schemes of development, mme a dumela a re ho bile le diphethoho tse betohileng tse neng di
amohelwa e le tsebo le kamohelo ya puo e ya discourse ya nako e fetileng ho e kenya ho e nngwe le di-regimes ha tse ding di ne di hanwa le ho mothahaselisa ho tadima bothata ba kamohelo ya matla a nako e fetileng ho a kenya ho nako e nngwe le di-regimes. A tadime saense ya dipolotiki. Mona motho a ka bona tswelopele a tadime monahano wa discursive regime, puo ya discourse ya nako e fetileng ho e kenya ho e nngwe e leng matla a tshusumetso ya ona a utlwahetseng dipolelong, e leng se tloswa monahanong wa Marxist wa ho foufatsa kelello e leng false consciousness. Na Foucault kgang ena ya hae e nkga lefotha la kamano ya dibadibadi tse fapaneng ho kenyeletsa le ba yunivesithing hammoho le matla. Jwale ha bohlokwa ke hore Foucault o tjantjella ka tio a sa dumele ho nnete e sa hanyetsweng, not a relativistic one, jwalo ka ba dumelang ho lebaka rationalists ba mo kgellang fatshe, mme o hanana le monahano o re nnete ha ena moedi. O re ho a nepahala ho bua ka tsebo le nnete, empa ha o bua jwalo ho se iswe hloohong hore tsebo le nnete di fella, kapa ho iswe hloohong hore nnete di fella dikwatipeng tseo di neng di etswa ho tsona. Re nnete e teng fela, nnete eo re tsebe hore e ne le nnete o latela na ke hokae, mme di entswe e le metheo ya dikwatipa tse itseng, kapa di entswe e le ho ntsha maikutlo le propositions. Sena se utlwahala seo Foucault a tummeng ka sona se bitsitseng episteme. Episteme ke concept eo ka nako e nngwe e amahanngwang le seo Kuhn a reng ke paradigm ke mohla, jwalo ka re nthwena ha o le ka mohla e etsahalang kapa e etsahala mehla ena. Jwale Foucault o bua ka paradigm ho supa phapang moo a hlakisang na o bolela eng ka discursive regime, e leng puo ya discourse ya nako e fetileng e tliswa hona jwale ho e kenya ho e nngwe le matla a regime ba nako e fetileng ho a kenya mona e le dintho tsa kwana nako eo batho ba neng ba le siyo ba phelang ka jeno. Re tlo tla re phela ka na ho no thweng bo etsahalang, empa ka jeno e le rona nakong ena eo rona re bona nna re hloka ho phela ka tsela efeng. Mme Foucault o supa diphethoho tsa science tseo a reng mona re a qotsa letshwao la ho itseng fela, sehlomathiso sa melao ya dipolelo tse amohetsweng e le science ya nnete, ke hore ha se phethoho ya content kapa kgakanyo ya diphoso tsa kgale ho fumana nnete ya kgale, kapa se phethoho ya theory e leng theoretical form e ntjhafatswa paradigm, kapa sehlomathiso sa system ya sehlopha e leng modification of a systematic ensembles. Potso e hodima se busang dipolelo le tsela eo dipolelo di busanang ka botsona e le ho phaella ho maikutlo propositions a amohelwang le science ao a ka netefatswang kapa a shanofatswa ka ho latela methati ya science. Ka bokgutshwane, ho na le bothata ba regime dipolotiki tsa polelo ya science e leng the politics of scientific statement. Mokgahlelong ha ho natswe ho tseba matla ao a buetsang science jwalo ka matla a tswakaneng le dipolelo tsa science se bakang matla a ka hare ho regime jwang, le hobaneng dinako tse ding regime eo e hlomathiswang hore e akaretse lefatshe lohle. Ka tsona di-regime tse fapaneng tseo ke lekileng ho di elellwa kapa di etsa identify le ho di hlalosa ho the order of things, moo ke hlakisitse ka hare ke ne ke sa leke ho hlakisa, empa se haellang mona ke bothata ba discursive regime, mme le moo re boletse hore ke puo ya discourse ya nako e fetileng ho e kenya ho ya nako ena
bo hodima matla a fumanwang dipolelong. Ke ferekantse sena haholo ka system, ka theory kapa ka paradigm. Ke ka moo a tjhong ka teng Michel Foucault. Jwale ha re tlohele moo re mo qotsitseng. Jwale ha Foucault a kgutla potsong ya moelelo wa dipolotiki tsa science e leng topic, ntlha eo sethathong sa interview e hlahellang e mahatahantswe le seo a se tjhong mona moo a qotsitseng teng ka maikutlo kapa di-propositions a busang kapa buswang ke di-regime, le batho ba bua maikutlo latelana nako ho kentswe ba bue ka ho latelana melao e entswe neng, jwale ba tlo bua ditaba tsa mohla wa nako e itseng. Ka ntle ho sena, motho o ne a ke a utlwa Foucault hantle ka tlhalohanyo le distinction dipakeng tsa sebadibadi se akaretsang e le universal intellectual le sebadibadi se qollehileng, sena se bitswang specific intellectual, ka tsela e tla tshela kutlwisiso kapa e tla tshela kutlwisiso ka sebadibadi ka nngwe se kenngwang regimeng ya discourse tse fapaneng, ka kgopolo e reng regime e amana le sebadi se akaretsang e entse hore ho be teng discursive regime e fapaneng moo dibadibadi tse jwalo di seng di hloka sebaka. Mme potso e rena hobane eng se etsahala. Jwale ha re kgaotse mo re tla re sheba rona ha re bua ka sebadibadi se akaretsang e leng universal intellectual, hape re bua ka sebadibadi seo re reng jwale sena ke se qollehile le specific intellectual, tsona tsane tseo a itseng re tsebe hore ditaba ka nako e nngwe di ne di bua kwa tipeng e itseng, mme ho hanana le kwa ditaba tsa kwa tipe itseng ho di akaretsa lefatshe lohle, hobane ha re mohla o itseng o se ke e leng paradigm e itseng ya fihla a kenngwa ka hare e nngwe ba jwale tla e sitisa rona paradigm e go leng ho yona, ho batle re nne re nahane ka tsa paradigm eo re neng re se ho yona. Re tla boela re teana hape video e hlahlamang ha e lale.